إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عبادة عظيمة، بل هي من أجل وأعظم الأعمال الصالحة، هي سبب لرضا رب العالمين، وسبب للشفاء من الأمراض، وسبب لدخول الجنة، وسبب لمضاعفة الحسنات، وسبب للشفاعة. إنها المداومة على تلاوة القرآن. نعم إخوة الإيمان، تلاوة القرآن من أعظم العبادات وتقربا إلى الله، فهي سبب لرضا رب العالمين والقرب من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه، فهنيئا لمن يكون صاحبا للقرآن، فيقول: يا رب يا رب ارضى عنه، ثم يقول: يا رب حله، فيحلى بتاج من نور، فيقول: يا رب ارضى عنه. والمداومة على القرآن هي سبب لمضاعفة الحسنات. فيقول عليه الصلاة والسلام: فلا أقول ألف لام ميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. أي إنما أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 كلمة، فيكتب لك 190 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك من فوائد تلاوة القرآن رفعة الدرجات. ففي الجنة يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. فتالي القرآن أو قارئ القرآن يوم القيامة يرفع درجته. وتالي القرآن وقارئ القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع الكرام السفر البررة في الجنة. وكذلك من فوائد تلاوة القرآن هي راحة البال والطمأنينة والسكينة. يقول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد تلاوة القرآن في البيت هي سبب للبركة في البيت والمال والأهل والوقت. وكذلك من فوائد تلاوة القرآن في البيت هي سبب لطرد الشيطان والوساوس والمشاكل من البيت. ومن فوائد تلاوة القرآن صحة في البدن وشفاء من الأمراض. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ومن فوائد تلاوة القرآن إنها تقوي البصر وتمنع الخرف. ومن فوائد قراءة القرآن إنها سبب لقضاء الحوائج وسبب
لاستجابة الدعاء. وأغلى فائدة لقراءة القرآن يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. أي أنت عندما تقرأ أو تعلم في البيت قرآنا تنزل السكينة على بيتك وتحف بيتك الملائكة، وعندما تصعد الملائكة إلى خالقها يقال: يا رب إن فلان، وهو أعلم بهم، إن فلان وفلان كانوا يقرؤون القرآن. ومن فضائل قراءة القرآن إنها سبب لزيادة الرزق، وهناك فوائد كثيرة وكثيرة لقراءة القرآن. وكذلك يأتي القرآن شفيعا لصاحبه يوم القيامة، شفيعا لصاحبه يوم القيامة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم، أي خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن خير شفيع لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، aziz Müslümanlar, muhterem müminler, en güzel bir ibadettir. En güzel bir yolda Allah'a yakın olmak. En güzel bir yolda Allah'a zikretmek. O da nedir? Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok hadisler buyuruptu. Kur'an-ı Kerim okuyana ve Kur'an'ın sahibi Kur'an, Kur'an'dan yoldaş olana. Kur'an-ı Kerim okumak, devamlı Kur'an-ı Kerim'e devamlı okumak bir sebeptir. Cenab-ı Allah razı olsun senden. Ve Kur'an-ı Kerim okumak bir sebeptir. Sen Cenab-ı Allah'tan yakın olasan. Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, bir cennette Kur'an-ı Kerim diyor: Ya Rab, Ya Rab, bundan razı ol. O da razı olur Rabbil Alemin. Diyor: Ya Rab, Ya Rab, daha fazla bir taç koyarlar başına Kur'an-ı Kerim okuyanın. Diyor: Ya Rab, Ya Rab, daha fazla. Başlarlar al hül cennetin bezeklerinden bezerdiler özünü. Ve Kur'an-ı Kerim'in uğur faydalarının birisi hasenatı çok olur. Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, bir Kur'an okuyun. Her harfinde bir hasene var. فَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيم harf. بَلْ أَلِفٌ harf وَلَامٌ harf وَمِيم harf. Her harfi bir hasenadır. Ve hasene de vurulu ona. Dedik mesela sen bes okumak odun Bismillahirrahmanirrahim 19 harften ibarattı. 190 hasene sayılı salça. Ve bazı ulema-i kiram sahipler. Kur'an-ı Kerim'i okumak, hatm etmek 3 milyondan fazla hasenet vur ona. Cenab-ı Allah bazı 700'e vurar özünü. Ramazan'da maşallah özü binlerce vurar özünü. Bu bir sebep sen kıyamatta hasenetleri fazla olsun. Ondan sonra sen kıyamatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nanca Kur'an okusa o kadar derece uçuşacak olur. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: Yukal li sahibil Kur'an ikra ve rettil. Oku. Tertilden nereye dünyada okurdu? Menzile ahir ayet okumak orada menzile. Fe inne menziletke inde ahir ayetin tekra'u. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyan şübela iyi okudu, iyi alışıptı. El mahiru bil Kur'an kimiydendi? Ma'al kiram sefer el berara. Melaikelerdendi. Kiramlardandı cennette. Peygamberlerdendi cennette. Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimseleri unutmadı şübela.
Kur'an okuyabilmeli. Ne buyuruptu? وَالَّذِي يُتَعْتِعْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَ O kimse ki böyle meşakkattan, yorgunluktan, çok bir zorluktan okur Kur'an'ı, onun için iki ecir var. Ecrül kıra'a ve ecrül meşakka. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak bir sebepti. Sana Cenab-ı Allah razı olmaktan. O Kur'an-ı Kerim okumak bir sebepti. Evve bereket sağlansın. Rızkıva bereket sağlansın. Vaktıva bereket sağlansın. O Kur'an-ı Kerim bir sebeple okumak evde şeytan kalmaz. Vesveseden seni uzak eder. Ve Kur'an-ı Kerim okumak, devam etmek okumağına bir sebepti. Seni hastalıktan uzak eder. Cenab-ı Allah buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ الْمُؤْمِنِينَ Ve Kur'an-ı Kerim okumak, devamlı okumak Kur'an-ı Kerim üzerine bir sebepti seni cevlu caniş olsun. Cevlu ısrahat etsin. Kalbu itminen etsin. Gam kahirden kalmaz yolu. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ve Kur'an-ı Kerim'in okumaklarının birisi fikşu safoğlu. Ve Kur'an-ı Kerim'in faydalarından birisi sıhhat afiyet verir canva. Gözü kuvvetli eder. Ve Kur'an-ı Kerim'in faydalarından birisi sanlanca oksav, beyic olsav, erzelül umur fikşu bozulmaz. Ki böyle biz yarık insanoğlu hırflamaz. Ve Kur'an-ı Kerim'in ne kadar oksav o kadar sağ için çift vasafı olur. Bu bir sebepti. Senin için saadet olsun. Ve Kur'an-ı Kerim okumak, devam etmek okumağına bir sebepti. Senin için şefaat eder. Hem dünyada ve hem türbede ve hem de kıyamette. Şelakin dünyada Kur'an-ı Kerim seni hifz eder. Meşakilden, havadisten, her şeyden. Şöyle Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam ayet kursu yoksa cin, şeytan yaklaşmaz sana. Türbede nece? Türbede koymaz seni, türbe azabı yaklaşsın sana. Bak kıyamette nece? Cenab-ı Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim Cale şefi'an li sahibihi. Dedi ya Rabbi ben koymadım bir gece yatsın, koymazdım geceler yatsın, koymazdım istirahat etsin, hemen okurdu. Şefaat eder, sahabını cennete atar. Ve Kur'an-ı Kerim'in faydalarından birisi Cenab-ı Allah duaları kabul eder. Ne istaygı ve Rabbil Aleminden verir sana. Ve Kur'an-ı Kerim'in faydalarından birisi dediğimiz için menzile uçkacidir. Ondan başka sıcak olduğu için biraz vakti az idağın Kur'an-ı Kerim'in okuyanı, okudanı ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hayrukum. Hayriye verir. En hayır insan, en iyi insan odur. Hayrukum. Men teallemel Kur'an'a ve allemeh. En iyi yüz odur ki böyle bir tane Kur'an öğrendi ve Kur'an'da öğrendi. Ve en iyi önemlisi de her çeşit evde uşağı varsan indene alışırsın özün. İndene alışırsın. Bu uşağı ne kadar okusa ta kıyamata kadar sağ için ecir yazdı. Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam men senne fil İslami sünneten hasene kana lehu ecruha ve ecru men amile biha min ba'dih min gayri en yankısa min ucurim şey. Sen bu uşağı kul vallahu ahaduhu ücret sav. Bu uşağı surat Fatiha ücret sav. Bu uşağı ne kadar okusa ta beyici olunca ve kimleri ögredi, kim ögredi ta kıyamata kadar sağ için ecir ve hasenat yığışı sağ için turboda. Allah'tan duamız ya Rabbi bizi ehl-i Kur'an edesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım bir sebep edesin Kur'an bizler şefaat etsin ya Rabbil Alemin. Allah'ım bir sebep olsun bizler için. Kur'an türbe azabın bizleri uzak etsin ya Rabbil Alemin. Allah'ım sen Erhamur Rahim'sen. Rahmetinden bizleri mahrum etmesin ya Rabbil Alemin. Allah'ım bu sıcağı rahmet edesin üzerimize ya Rabbil Alemin. Allah'ım sarını uandırırsan yüreğimize ya Rabbil Alemin. Allah'ım sakine uandırırsan üzerimize ya Rabbil Alemin. Allah'ım sen Erhamur Rahim'sen. Her kim bizlere yoksuldu, dardadı, sıhlatdadı, mazlumdu, mahbusdu, mağdurdu.
özü yardımcı olursa özden ya Rabbel alemin. Allah'ım hastalarımıza şifa verirsen ya Rabbel alemin. Hastalarımıza şifa verirsen ya Rabbel alemin. Musibet sahiplerine farac verirsen ya Rabbel alemin. Her kim bizlerde borca boğulup yardımcı olsan borcunu versin ya Rabbel alemin. Allah'ım bizlere sıhhat afiyet verirsen ya Rabbel alemin. Bizlere sıhhat afiyet verirsen ya Rabbel alemin. Yolumuzu salmayasan zalim doktorların yoluna ya Rabbel alemin. Bizleri koymayasan zalim doktorların mürvatine ya Rabbel alemin. Allah'ım ölülerimizi affedesin ya Rabbel alemin. Nene babamızı affedesin ya Rabbel alemin. Yerlerini cennet edesin ya Rabbel alemin. Türbe azabından kurtarsın özlerini ya Rabbel alemin. Efendimizden ve Kur'an-ı Kerim'den bunları haşr edesin ya Rabbel alemin. Allah'ım bizleri kurtarırsan meşakilden ya Rabbel alemin. Evlatlarımızı kurtarırsan mahkemelerden, merkezlerden, hastanelerden, zindanlardan, muhadderetten, harap arkadaştan ya Rabbel alemin. Allah'ım cevlümüzü hoş edesin ya Rabbel alemin. Pazarımızı ucuzluk edesin ya Rabbel alemin. Milletimizi şad edesin ya Rabbel alemin. Bayrağımızı çıkacı edesin ya Ekremel Ekremin. Allah'ım her kim bizlerde kimya ve cürat aldı. O kimya ve cüratın şifayı ve rahmet edesin ya Rabbel alemin. Allah'ım hastaların cevlünü hoş edesin. Şifa indiresin yüreklerden ya Rabbel alemin. Allah'ım her kim zürriyatı olmalı. Özü sarah zürriyat veresin. Cevlini hoş edesin ya Rabbel alemin. Allah'ım naksı aylan tıfakı dağılıptı. Özü bunları ıslah edesin ya Rabbel alemin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمة محمد لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين أقم الصلاة